Duela 5 urte, irailaren bukaeran, gure herrian hainbestetan ezagutu izan dugun gau beltz hoietako bat izan zen. Ehunka polizi gauez hainbat etxetara jo eta 8 lagun atxilotu zituzten. Beste 4 atxilotu gabe deklarazioa hartu ziete. Eta azkenik, 5 lagun espetxeratu zituzten. Gabi Unai, Aritz, David eta Walter Gasteiztarra. Un solo motivo impulsó aquella operación represiva: dar un golpe al internacionalismo y dejarlo maniatado, asustado, mermado. Un Estado que lleva siglos oprimiendo pueblos y reprimiendo personas. Una historia manchada de cruces, espadas, cárceles, expolios, minas antipersona, bancos y transnacionales ladrones, políticos corruptos, tricornios, reyezuelos y un clero fascista. Gasteizen, hainbat atetara jo dugu Espainiar estatuari salaketak ipini eta epaitzeko. Hora sahrarriak eta herriak libre. Martxoa 3 elkartea imputa al Reino de España. Gazteok Espainiar Estatu imperialista epaitzeko 11 arrazoi baditugu ere. Desde el colectivo antimilitarista Gasteizkoak imputamos al Estado español como familiares allegados de las personas presas, refugiadas y deportadas vascas, imputamos al Estado español. Acusamos al Reino de España de imperialista y colonialista, genocida y exigimos su condena. Arduragabe politiko hauek herrien epaitegiaren aurrean eser ditzagun eta gure klaseko bidelagunak aska ditzagun. Espainiako gobernuaren jarrera salatu nahi dugu. Exigimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nola epaitu behar ditugu atzeko hauek? Errudun, ala errugabe!